Reka twongere tubaha ikaze mwebwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira neza cyane ahangaha kuri Kigali Broadcast. Niba ari ubwa mbere tugezeho twakubwira gukanda subscribe kugira ngo tuzabe dukomeza tugende twibanira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako n'ahandi ushobora kuba wakura amakuru yizewe neza cyane urutse ahangaha kuri Kigali Broadcast. Niyo mpamvu rero tuba tugusaba gukanda subscribe kugira ngo ibintu byose bigezweho, amakuru agezweho yaba aya politike, ya siporo ndetse n'ay'imyidagaduro byose muri rusange n'ahangaha kuri Kigali Broadcast. Niyo mpamvu rero tuba tukubwira tuti anyaboneka kanda subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubanamo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nonaha ndagira ngo unyemerere tugaruke kuri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeje kugenda ivugwa kuri uyu mugabo muri kubona kuri screen zanyu, na undi amazina ye yitwa Edouard Bamporiki. Ni inkuru nziza rero, mu by'ukuri umuntu yavuga yuko yaritegerejwe n'abakunzi be benshi cyane, ndetse nabonye abantu benshi bamukunda bayishimiye mu buryo bukomeye. Mu by'ukuri benshi rero bakaba bari bamukumbuye mbwirwaruhame meze. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo wakunzwe cyane hano mu Rwanda, ndetse akundwa cyane n'urubyiruko, yewe n'abakuze nabo bakaba baramukunze, ariko ahanini bikaba byaratewe n'imbwirwaruhame zigaragaramo ubuhanga, mu by'ukuri zumvikanamo ubuhanga. Uyu mugabo rero ni inkuru nziza cyane, ariko nubwo ari inkuru nziza ni inkuru mbi ku wundi mugabo nanone, kuko amakuru akomeje kugenda tugeraho kugeza aka kanya ni amakuru avuga yuko uyu Edouard Bamporiki ari ugiye kuyobora RBA, ndetse kugeza na magingo yangaya uwitwa Barore Cleophas akaba yamaze kuba yakirukanwa. Ni inkuru rero igezweho muri aka kanya, ngira ngo tugende turebera hamwe. Mu by'ukuri uri buze kumenya ese ni ukubera iki, niki Edouard Bamporiki mu by'ukuri ni ukubera iki ahawe kuyobora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, ni ukubera iki Barore Cleophas yamaze kuba yakerekwa umuryango. Byose ni ahangaha kuri Kigali Broadcast, niho tugiye gukomeza tugenda gukurikiranira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo ubashe kuba wagenda umenya byose wari warahishwe mu by'ukuri. Amakuru rero akomeza kugenda tugeraho, akavuga yuko uyu mugabo Edouard Bamporiki ashobora guhabwa ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA kugira ngo akibere umuyobozi. Uyu mugabo Edouard Bamporiki kuva yafungurwa ku mbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu 2024 yarataragaragara mu ruhame, yarataragaragara atanga speech ze nkuko yazitangaga mbere, ndetse kandi nta n'ibikorwa bya politiki yari yarigeze agaragaramo mu by'ukuri kuva yahabwa imbabazi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu 2024 mu kwezi kwa 10. Uyu mugabo rero akaba yarakomeje no kugenda asabirwa n'abakunzi be kenshi cyane kugira ngo abe yagira umurimo ahabwa. Benshi rero bakaba bari biteze yuko ashobora gusubizwa muri guverinoma, akaba yagira akandi kazi ahabwa muri guverinoma nk'uko byahoze mu myaka yashize, aho yahoze ari umunyamabanga muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko. Umwanya yaje gusimburwaho na Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah. Nyuma rero y'icyo gihe, nyuma yo guhabwa imbabazi, yarataragaragara mu ruhame kugeza amagingo yangaya. Amakuru akomeje kugenda tugeraho, akaba avuga yuko agiye kuba yahabwa ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru aricyo RBA, kugira ngo abe ari we ukomeza kuba yakiyobora mu by'ukuri. Amakuru rero akomeza kugenda tugeraho, ndetse no mu mboni zacu, impamvu uyu mugabo Edouard Bamporiki ari bugiye guhabwa ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA, ndetse Cleophas Barore akaza kuba yakirukanwa. Impamvu ngira ngo nta yindi n'ubundi ni wa murongo igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda kigenderaho, n'umurongo wo guhereza abakiri bato amahirwe ndetse no kubashyira mu myanya ifata ibyemezo. Ngira ngo murabizi neza yuko uyu mugabo Cleophas Barore ni umugabo ukuze cyane, ni umugabo watangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'1995. Icyo gihe rero akaba yari afite imyaka 20 y'amavuko. Kuri ubwo rero akaba afite imyaka irenga 50. Rero uyu mugabo Edouard Bamporiki
mu gihe we afite imyaka 39 guka bakaba 40 yonyine y'amavuko. Ndetse kandi uyu mugabo Edouard Bamporiki akaba yaragaragaje ko ari umuhanga ubwo yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko, aho yagendaga atanga speech zagiye zihindura urubyiruko kenshi cyane, zigahindura imyumvire y'urubyiruko, ndetse akaba n'inshuti y'urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange. Muri urwo rwego rero leta y'u Rwanda yaje kureba iravuga iti ubwenge bw'uyu mugabo ntabwo bushobora kuba bwapfa ubusa, ndetse kandi no kuba ari mutoya nabyo rero ntabwo tushobora kuba twabipfusha ubusa. Uyu mugabo rero bikaba bigaragara yuko ari we ushobora kuba yahanga udushya mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA, akaba rero ari we ushobora kuba yagiteza imbere birenze uko Cleophas Barore ashobora kuba yagiteza imbere. Ndetse kandi n'ikindi kintu gitumye Edouard Bamporiki ari we uhabwa kuyobora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA, ndetse Cleophas Barore akaba yakerekwa umuryango nta yindi nuko ubu ku ngoma ya Cleophas Barore nibwo hagiye hasezera abanyamakuru benshi cyane bava kuri RBA bagenda ku bindi bitangazamakuru. Ngira ngo kuva mu 2023 kuva Cleophas Barore yatangira kuyobora RBA hasezeye abanyamakuru benshi cyane, harimo nka Rukizangabo Shamaroyizi yaje kuba yasezera, tutibagiwe Gerard Mbabazi nawe yaje kuba yasezera, n'abanyamakuru benshi bajya basezera. Lorenzo Musangamfura yaje kuba yakirukanwa, ntabwo yirukanwe ahubwo yarahagaritswe igihe kingana n'ukwezi, arangije we ahita asezera yigira kuri SKFM. Ni benshi mu by'ukuri baje kuba basezera. Rero icyo ngicyo rero kikaba kigaragara nk'icyasha kuri uyu mugabo Cleophas Barore, akaba ariyo mpamvu rero agiye kuba yasimbuzwa uyu mugabo Edouard Bamporiki. Edouard Bamporiki rero wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, akaba rero ari we ugiye kuyobora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya RBA, umwanya rero agiye gusimburaho Cleophas Barore. Cleophas Barore rero nawe akaba yari yaragiye kuri uyu mwanya mu mwaka wa 2023, bivuze yuko mu kwa 12 yari kuzuza imyaka 3 ayoboye iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Nawe rero akaba yarawugiyeho asimbuye Arthur Asimwe rero we akaba yarahise agirwa umuyobozi mukuru wungirije muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho rero yahise yoherezwa mu nshingano z'igihugu. Uko nguko rero akaba ariko ibintu bimeze kugeza amagingo ayangaya. Ndetse kandi hari n'andi makuru dukomeje kugenda dushakisha neza cyane yavuga yuko uyu mugabo Edouard Bamporiki namara gutangira inshingano ze, hari amahirwe menshi cyane yuko abakunzi be bazongera bakajya bamwumva kuri micro, yongera gutanga za speeches mwakunze muri benshi, dore ko bivugwa yuko nyine nawe azareba ikiganiro azajya akora nubwo ari umuyobozi. Ngira ngo kuba umuyobozi ntabwo bikuraho yuko nawe ushobora kuba wajya kuri micro nyine ukajya utanga ibitekerezo byawe. Ngira ngo murabyumva nka Sandrine Sheja, Ines Jesrene nyina w'umuntu, abo bose rero n'abayobozi ba muri RBA nabo ariko bakaba bafite ibiganiro bakora kuri Magic FM. Uko bimeze iyi ngiyi ni Kigali Broadcast.